Dumelang setjhaba kaofela. Lebitso la ka ke nna Mabel Zota Masoko. Purpose ya ka ke hore ke fe bana se ke kgonang ho ba fa sona, bana ba hlokang ke kgone hore ke ba thusa from nowhere. So today re tlo fa bana dieta ko sekolong sa Mangweni tse 20, and then hona jwanong re tlile mo Tlamatlama re tlo fa bana dieta tse 20. Ke na le 2 years ka birthday ya ka ke decide hore e re ke share le bana ba hlokang hobane le nna ke hotse ke le ngwana a hlokang. So 2 years ke na le yona ke ntse ke fa bana ba ho ya nneteng ha jwanong e sa tswa mo sekhwameng sa ka ke nka from nothing ke kgone hore ke thuse bana ba bang. Seemo se leng teng bana ka nnete bana ba hloka. Bana ba hloka hore kaofela ha rona re be batswadi. Ke bona e se ntho e kareng e kgolo hore o tla emela robe le tjhelete e ngata hore o thuse ngwana o mong. Se senyane fela so nang le sona se fa ngwana smile. So seemo sona ha se setle, especially bo mophelong bo re phelang ho bona. Yes, hlopheho e teng ne le teng le kgale, mara ntho e kareng etsa worse ke ntho ya hore matsatsi a bana ba rona ba tsuba di-drugs, and then ha ba qeta ba tswala bana bao e ba bana ba hlopheileng haholo hobane motho a tsubang di-drugs ha hona next ntho e right a e nahanang. So re zama hore bana ba ska ebe bana ba hosane, ba ske le bona ka hore ba hloka dieta, ba hloka se se itseng, and then ba tsube di-drugs. E nngwe hape ntho e ke etsang ke hore bana ba matsatsi a ba sana kgotlello. Ngwana wa kgona hore a o kope re mama nrekele cell phone, mama nrekele ntho e itseng, ha o sa kgone ngwana o decide ho ipolaya. So ne ke kopa hore man a re ruteng bana ba rona re kgone hore bana ba be le kgotlello, ba kgone ho amohela. So ho nna ngwana o mong le o mong ke motswadi ho yena, ha se le hore ke na le hona ke nkile from nowhere, from nothing ka kgona hore ke rekele bana ba dieta. Ke a leboha. Igama lami uThokozile Mahlaba, i-founder ye-Enos Bake. I-Enos Bake ngiqale ngo-2021 during COVID. Ku-Enos Bake sithengisa inhlobonhlobo zamakhekhe, like ikhekhe ongaliqabanga, ama-scones, ama-mix biscuits, ama-biscuits, ama-birthday cake, ama-wedding cake, yonke inhlobo yekhekhe uyayithola e-Enos Bake. Ama-customer wethu yo athanda ama-mix biscuit. Angithi ama-mix biscuit like uthola inhlobonhlobo zamakhekhe ahlukahlukene, uthola i-chance yokuthi uteste yonke ikhekhe elikhona lama-biscuit. Aphinde ama-customer wethu athande ama-scones ngoba ama-scones wethu like a-soft, a-fluffy, amnandi. I-Enos Bake we offer ama-baking classes, ama-scones, ama-biscuit, ama-birthday cake nama-wedding cake. Nje mawufuna ukufunda ukubhaka ungeza e-Enos Bake. And e-Enos Bake we also offer ama-catering services. If unemishado, unama-funeral, any event, we do offer ama-catering services. Mawufuna ukufaka i-order lakho ungasithola ku 078-970-5364. Inamba leyo iye WhatsApp, uyakhona nokusifonela. Okay, sikhona na ku social media, TikTok, Facebook and Instagram, Enos Bakes.